Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Le khone ibile a final meeting to dira recaps about Izingali's temple. Buyoga se boletse gore Mpumelelo o bolela gore a go ne le motho e leng gore o tlo mmotsa gore yena direng mo go ise tempo sa gagwe ene gape o tlo dira dilo ka tsela go ka mogwe e leng gore yena o nyaka go dira ka gona gomme ba ba Moseleku a bolela gore Mpumelelo o wrong and Buyoga se ya re o beketse ga kudu mo go stembo se ileng gore o ka gare ga sona. Mpumelelo o phela a mmotsa gore o miserable o crazy dilo tša di bolelang a se tšona ebile wa molaola. Mpumelelo a bolela gore o Buyoga se a se bolelang yena ga nyaka gore a tla tsoše dintwa go ba thome dilo tše e leng gore ke tša kgale. Baba Moseleku a re e le gore Buyoga se ka dilo tša di bolelang o bolela maaka na. Mpumelelo a bolela gore yena Buyoga se o llela gore taba bona e thomile ge ba dira photoshoot ka nako e le gore Buyoga se o ba le pregnant yena o ba tšheleta go dira photoshoot e be sa hlakane ba swanela go gore ba e hlakantšhe ene yena o ya ka yena o e bona e le gore ntho Buyoga se e llela e ke minus ntho e leng gore a ka hlwa e llela. Mama Buyoga se a bolela gore e important go yena ga o bolela gore ke minor o ra gore ka gobane ke ntho e leng gore e bohlokwa go yena gape wena o swantse o lebelele gore se a se llela se bohlokwa go ba jwalo. Mayeni a bolela gore Mpumelelo o wrong ka go bolela dilo tšeo di bolelang wena se o swanetšeng gore o se dire ke gore o swanetše gore o boledišane le Buyoga se le kwane ka se e leng gore le a se plana ka ge e le gore le a ratana ge e le gore go ne le ntho e leng gore wa e rata o sekebe wa gapeletša gore wena ka gobane ntho a e bohlokwa mo go wena wa bona o kare ga e bohlokwa go wena. Gapile Mpumelelo a bolela gore Buyoga se ntho kgolo ya lebeletšeng ke social media o kwa ka social media ka kudu and then o kera ka batho gore batho ba reng ga lebelele gore nna le yena re nyaka go dira eng ga ka tlogela go theeletša batho gore ba dirang ke ntho e leng gore e tlo ema a swa a lla ka yona ntho ga tlogele go theeletša ka batho gore batho ba reng. Baba Moseleku a napa a re wena Mpumelelo nna ke gapeletše gore wena le Buyoga se le ratane ntho kgolo e leng gore le swanetše le dire ke gore lena ge e le gore le sa ratana le duleng fase le boledišaneng ka yona tabeo ene gape wena Buyoga se ke sa go rata gore o be mo familing ya ga Moseleku o ratane Mpumelelo o kgone go ba ngwetši ya ga Moseleku. Mpumelelo o a tseba gore ke mmoditše ka reng ka taba ya ise tempo ke mmoditše tsebe go kwa tše a di dirang a se tše e leng gore o boditše ke nna gore a di dire ke tše e leng gore yena o di dira ka go rata ga gagwe a se nna ke rileng a dire dilo tšeo. Buyoga se a re nna taba ya gore ke nyako tseba gore taba ya gore Mpumelelo o re o tlo nyala itšitši yona e tlo felela kae ka gobane nna a se nka mpotša ke lekile go mmolediša ka mo sendela text message gomme Mpumelelo a senke ya mphetola o no blue tick eni a bolela gore Mpumelelo hlalosa gore o reng yeo ke taba lena ke marato a lena ke lena le swanetšeng gore le solve ka mokana ga lena nna a ke sa etsena tša marato a ke di tsena lena le swanetše gore le lokiše mabaka a lena ene Mpumelelo wena o tlogele gore o seke wa bo wa theeletša ka o tlogele gore ga o theeletše Buyoga se dula le yena fase le boledišane le ba babedi rena ra emelela gane jwale re le šia le ba babedi le kgone go šala le lokiša diphošo tša lena. Mpumelelo ba bontšha boregile ge Buyoga se a bolela a bontšha gore o ka re ga a sa le interested mo go Buyoga se ka ge e le gore o nako a ba bolela le papa gagwe before ba itlo kopana le babu Buyoga se o boletše gore ge motho o le gole le yena di-feelings di a sepela unless e le gore o tlo boelana le yena ke mo e leng gore di-feelings tša gago di tlo boa gape seo se bontšha gore Mpumelelo ga botsebotse o no tšhaba go bolela gore ga a sa rata Buyoga se o rata o Nosipho magare ba mamsa mhlo mongwe le tirelo a ke tsebe mara o bontšha ile gore ga a sa rata Buyoga se batswadi ba Buyoga se ke ge ba mo lebeletše ge ba ntše ba bolela gape be ba le serious no Buyoga se bontšha ile gore o kwa bohloko ka ntho e leng gore Mpumelelo wa e dira 5 years a se papadi ba dutše nako e telele ba ntše ba ratana ene Buyoga se o serious ka relationship ba na hloka gore Mpumelelo e be le gore mohlomong o theeletša se e leng gore wa se nyaka go ba bona ba boledišane
o ba bontšha kwa bohloko mara Mpumelelo yena o ba sega be a sa bontšhe le gore o tšea ditaba tše e leng gore ba di bolela ka matla a gore Maedi le yena o boletše gore Mpumelelo tabe ya gore yena o tlo nyala Ijiji gora gore o šetše a le hweditše Ijiji leo la gago a bolelang ka lona ene wena Mpumelelo you are totally wrong ka gore o skebe wa botša le kgarebe la ga gore wena plan ya gago ya marriage ya ga gore o e plan ne bjang ka ge le gore ke kgale o ntse o dula le yena swanetše o dule le yena fase bana ba emella ba tlogela ba nnoše gore ba šale ba boledišana ka taba bona ge ke lebeletše ke bona o kare ba kgonne go boledišana le ba babedi ba lokiša mathata bona ba kgona go boelana ka se leng gore ba tlo boelana ba mo relationshiping gape a re tsebe gore Mpumelelo o tlo dumela gore a thome ka go nyala yena Vuyokasi goba o tlo tšhentšhana mara o bontšha a sa hlo a rata Vuyokasi ke tšona tšeo tša Izingane Zesithembu. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Tada.